ngoba kunanaku lebagcine sebakhuluma ngako bathi kune positive discipline. Ngithi ke mina ngiyaliva leligama kodwa alingiqwaleli kahle mina singakakhulumi ngepositive parenting. Lokukhulisa lokuba ngumntali mbamba kahle ngendlela lengiyo. Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Lokunye lengakuveta ubudlelwane bemtali nemfana. Lomunye umfana khanga usutalwa vele personality yakhe ikahle. Kodwa lobudlelwane ngoba lamalanga ekuqala emfana alamhlabeni labanye labacwaninga isimo semuntu bathi iminyaka lesithupha labanye bathi iminyaka lelishumi kuya ke ngaloko ukuthi mhlawumbe ulandzela luphiwe nalo nyawo. Kodwa nje kulawo malanga lamcoka kakhulu lawo ekukhulisa umfana. Nangabe umfana umkhulise kahle kubonakala ngosile lobudlelwane bakho make noma bakho babe nemfana kube ngilobuhle mawuhamba umfana khona ukukuvalelisa kahle mawubuya akhona ukukujabulela lokho kusho lokukhulu. Kube khona labantwana labakhuliseke ngendlela yokuthi abanalo lithemba kulobudlelwane babo. Sibabona ngalabo ngokuthi makakhona umntali wakhe kube ngathi akekho kufanana nje noma mama kwakho uyangena lamnyango uyambuka nje noma uyahamba kuyafanana nje. Bese ke kuba nalabanye besithi kuhlangahlangene kubhicene kubonakala kwangathi uyamfuna umntali wakhe but naka khona lo mntali akamfuni. Bese ke kuye umlaleli ekhaya ngifuna lokuveta ukuthi lo muntu loyo uyakhula enokhula nabo lokho. Nasafika ebuzaleni asathatha umfati letinto letati kalungiso kwakha ubudlelwane lobuphilile phakathi kwabantu lohlala nabo. So uthi uhleti naye kumbe abese uveta letimpawu tekungakufuni kani uyakufuna bese sekuletha dideka nakuwe iyaqala ke inkhathato lapho. Kuyaqala ke manje kuyaliwa qala kancane phela nalokulo uqalwa ngemagama agcina kufika la kushayana khona ngoba labantu labavela bakhona kumvela kahle lomunye umuntu nangabe bangakakhuliseki kahle. Ngiyafuna lokuthi umlaleli anake lokuthi indzawo yokukhulisela umfana legcwele budlangdlwa kuyashayana kuyaliwa i-rape bantwana bayarisha siyakubona bantwana bagagadlelwa abanabo 2 iminyaka labanye labancane kunaloko labanye futhi babafana baphindze bachubeke bagagadlelwe lapho vele ukhulisa umuntu lonebuhlungu ngoba nase ingqondo yakhe seyikhumbula ukuthi phela mina ngendiwane kuvuka lobuhlungu. Bese ke lapho umuntu basilwane cishe kungaba ngiloko bese ke mhlawumbe kwengeta kungaba ngiyo lenzaba yokukhula nje kwakhe umfana aphila nje emangweni akhula abona bengena khuluma nemfundisi nesinsaba ye-gender based violence le ibangwa vele ngokuthi kumbe kunalabanye bantu labanye labathi labanemandla kunalabanye and bathi nabanemandla nje nawunemandla vele kujwayelekile ukuthi intfo leti tikubeka emagunyeni leti titenda impilo yakho ibe ngcono utigcinele wena. Sebayakhula labantwana baba badzala labanye bayafinyelela etemfundweni labanye bafinyelela kakhulu labanye bafinyelela lule emathubeni emisebenzi labanye kulukhuni kwabo ufinyelela lapho ke sikhulisa abantu vele labatawuthi kusasa lokuba neludlame kube lula. Ngina ke na indzaba ukuthi lesikhathi singanani umntali anemntwana itolo mhlawumbe bomake bethu bebaba khona basinake bobabe basacuphile basaselijoyina nyalo njoba kunentuthuko lengaka
sekuyathuthuka sekuyasetshenziswa naboma ke sesisebenza sonke sekwaba netinkulisa sekwaba ke nemakhaya lapho kona kuhlala abantwana khona bathi ngesingisi daycare lo mntwana nje loneminyaka emithathu so lapha edaycare wenta tonke letinto leti akusiyo umntalo wakhe loya kanzi mina umntali ngeke ngizimbone lo mntwana nasengenta letinto so uncinta labanye webela labanye yabashaya kuthi ungabe le ndlela lesesiphila yona nyalo ete yasifaka insandla kule ndlela selikhona ngoba umntwana lokhulele daycare nalokhuliswe nguwe umekhuda angeke afana nemntwana lokhulele daycare. Ngicabanga ukuthi utawukhuluma Simelane nginaka lokhu nakasachaza ukhulume ngalesimilo lotalwa naso vele sigwagwile wase ukhuluma ngesigaba sesibili lapha athide khona lapha ekukhulisweni emkhathini oleminyaka lesithupha neminyaka leshumi kukhona longakudevelopa longathuthukisa manje ke ndathi ngikhuluma ngithuthukisa thatha ngale ndlela umlaleli longakhanza ukuthi kule daily interaction lokuqhumana kwenu imihla ngemihla nemntwana wakho ukhanze ukulima lobudlova uhlanyela le ndlela ukuthi lobunguwe lesimilo sigwegwe ungabe semthini ke nangumdali nje longenamunyu nemntwana yini la ngayihlanyela nje la ngoma azafika esigabeni sokuthi atale akunandzaba nje mnene umuntu akunandzaba nje mnene mntwana uhlanyela ini lo mntwana lo Madima phela lapho Simelane uyakhumbula sike sakhuluma ngesishi sibuyele emuva sishi semfati sishi sendoda noma lamagama angasebenzi ngalokufana nako kuleti gaba leti kodwa nje khona lo sishi longanenzaba nemntwana wakhe uyabona ke lo vele ukuthi ukuhlanyela kakhulu ukuhlanyela ngespeed lokho manje utalela lo muntu noma mhlambe naye akatati lokuthi ngiyuchwalile njengalokho kukuhle nje nami ngimake ngabakhulumela bomake ngisethi icathuleni dakuvele siyabonga lo bangena umfesifazane kuze afike lapho atala khona esikhatsini esiningi kwethemba ukuthi ngiyisebudlelwaneni lobungibo bese nasijika lenzaba sekuvisa buhlungu lomunye umuntu ekuveni kwakhe buhlungu lengcondo yakhe itawuba nako lokho ukuthi phela ngumnganami lo but lo munye utaba nako lokho ukuthi ngaze ngasha bo ngishela ini ashiye phansi ahamba angasanaki nomphefumulo lawo letha angasanaki lokusho ukuthi siphinde siyabuyela kuko lokho ukuthi le simo lesiphila kuso la eveni senda labanye babe semagunyeni kube kubo lokho ukuthi kule relationship noma kulobudlelwane bethu ngiyakuthatha noma ngikuthathe kani lo munye uthembile kani futhi athembile ude emandla okuthi akushadwe noma abengafisa angeke kusebenze yebo oke wayiveta naye linye leyo ukuthi umfana lokhulele edaycare maye ngiyayithanza leyo umfana lokhulele edaycare nangabe le daycare banaka kahle ngale ndlela lobokutawuna kwangayo uma lo mfana kufanele ngazi sibeka sekhaya kude inkinga umfana tawukhula bekahle kodwa nangabe umfana utawuhlangashintshwana nakuyena angaphiwa kudla ngesikhathi ashayo nangabe balwa labantwana bacabana kubukelwe lapho ke vele sekwakheka lesilwane kodwa nangabe banaka kahle lokubuyela ekutheni batali nabatawume kusumfana esikolweni enkulisa noma khona edaycare ababe nesiciniseko ukuthi labantu laba bayisa kuye umphana uqeqeshekile bayaphila bayanaka hayi ukuthi babuthe imali kuphela welase imadima ngoma sibuka ukuthi naku letinto leti tisukaphi so imsuka lena nasiqhubeka ke sikulungisa kanjani sesiyabona lokuthi ngathi akuhambanga kahle manje basuhlabusa mina naso umdzala hayi inkingi silungisa njani ngoba sibalekela naku lokwenteka ukuthi lo muntu ukhula unemunyu unebuhlungu vele nje wentiwa nakabi mhlawumbe futhi omnye wakhula shaywa
kumbe mhlawumbe ukhulele kagogo noma kamalume noma ka-anda kusikwe ekhaya kubo la lo muntu liyabona abantu bebashaywa vele esiteleka uyasho si hey no nami ngiyawubathola sengimdzala. Simelane inkinga le kangange kuba kukhona lapho sihambe sihlangane khona ekusebenzeni nasesesiluleka abantu ukhandeza abantu bathethe nendoda nemfati inkinga letinenge akusito talapha ebudzaleni dale ekhulisweni Khuliseke njani sike sasebenzisa amagama lapha sathi kunemehluko phakathi kwemuntu lokhulile nemuntu lokhulisiwe kufana nalofundzile nalofundzisekile phela nje letinkinga nje emakhaya emshadweni phakathi komfati nendoda uyamangala nasa uthi ticwaningwa tihlolwa tibuyela ekukhuleni ukhuliswe njani la khuluma ngako ke lathwala lapha kwekuthi ungatalwa nalesimihlo nalongathasilungu kahle kodwa uqondiseke ungenda ungaphila nemntwana ukhanze ukuthi wena ekumkhuliseni kwakho uhlanyela nayo into nayo kulabo tsatse wethu nje lokhanza ukuthi so seledwana lejale lamdalisa lahamba alathi nosikwendeka lo sisi la utshela ukuthi wena wafuthi uyihlo nenhlobo lenkulu uvela ufa lobuhlungu bakhe sobutlisela la kulomntwana inkinga lengithi simelane iyenza leyo Maswati akube khona lesikwendako mhlambe lo muntu nawe mfundisi lapho niyakhuluma ngikhulumela mina sakube khona lesikwendako ngoba usuke netinhlangano tisukumile tiyakhuluma kepha sendani lento lena ifake ekhathi phecelezi nakule bathi ngesilumbi i-political will kube khona kufuna kuvuma nekutibophelela kwahulumende kungabi iprogram nje kodwa kube ukuthi sendani kusasa sendani ngalelilandzelako njalo sitokhona kubamba mina nje sengiyacabangela simelana ukuthi ungathi kusafuna kumkhangazo empela nangabe khona imali etitholwako njengoba tihle titholwa kulabanye singene nje sifundise kodwa kuba ngumfati kushona noma ke ngikushwamba kanye kuba ngumdali ngoba ngidathi kuba ngumfati futafuna ngiphinze ngithi kuba indoda sithi kuba ngumdali loqotho umdali ngoba kunanaku lebagcine sebakhuluma ngako bathi kune positive discipline ngithi ke mina ngiyaliva leligama kodwa alingiqwaleli kahle mina singakakhulumi ngepositive parenting lokukhulisa lokuba ngumdali mbamba kahle ngendlela lengiyo sitokhuluma ngaloko sibuka embili simelana ngake lelinye live lokuthi ngikhulume ngalento le ngake lelinye live wabonani mfundisi simelane ngathi nangiphuma la edolobheni ngifaka ngathi la hotel ngilele khona sivakasha nje empeleni kuseDubai angeke ngikufihle lokho ngacasha itekisi sahamba yasibeka edolobheni nase ngibhadele sehambile le taxi ngakhanza ukuthi ngikhohlela icingo lwami ololo anginalutho ke manje kunento lekafike ngayibona lapho nangibiyele emvensambama ngibele hotel ngafike ngabika lapha bangibuta athi ngicashe ngasiphi isikhathi le taxi beyinjani le taxi usayikhumbula wena ngisayikhumbula umbala kodwa number plate kude okay ngathi ngiyawulala icingo lami labula lento yangenda ngacabanga ekhaya
ubonge kuhle. Ngicabanga ekhaya simelane ngathi ho uyathi na ungakhi program uqale la na kulaba sebenza nemithetho nalaba njani 5 to 10 years kukhona inguquko longabe yendile Yeah. nala kulendzaba ebudala nakungaba nemkhankaso losekelwa bobabe boshif emimangweni usekelwe ngidawuthi ngileti inhlangothi tonke lama structures ngesilumbi ahulumende noma ke esimodeni emdzabu konke kube khona ngoba lokukhuluma ngako kuphela kungabi na dendo actions. Yeah, sikhuluma ngokuthi kusuka lapha ebantwaneni. Manje ke uthola ukuthi nangu lo mntwana uyatalwa angeke ngithutaleka kabi. Kepha nasotelwe. Sotelwe umntwana sowukhona. Manje ke nakatalwa lo mntwana sebaqabene laba labatalisene so yathatha umntwana uliswane so uyogandwa lapha. Mhlambe nalo gogo wakhona so ukhulile Nkosi yami akakwathi nekhulisa bantwana. Mhlambe encenye kumbe ngimi ngifohlile. Uyangilaya ke lona uyokuthela la kulomkabi loliswane kufuna alikhulise lo kepha ke bathi ngeSwati ingalumunyisa kodwa ngeke likhothe manje lobuhlungu lengimvise bona na ubelidlusela la kwakheka lomunye umuntu lapha kuyawuba yini umuntu lona sibathini labo bantwana labo lothola ukuthi seba bathelwa nje lapha hey ngibonele ngiyabonga kakhulu lokuhamba embili ukuthi umfana wonke nakakhula ufanele athole uthando nokuthokozela nangabe kwendekile ubabe ngandlela thithe soyatala umfana umthola awuthola kumkakho nangabe umkakho uyacela kungamgathi lo mfana ungamkhulisi ucabanga ukuthi akaviwe ungamcinzeteli bese ngoba uyakubekela naye buhlungu bakhe ukuthi lo mfana ngikhumbuta buhlungu lobungakalo ngende bona waze wangithela ngelihlazo uyakubona konke lokho akubukwele enye indzawo umfana la ngabe bakhona usengabuyiselwa khona lekhabo makwakhe bomakela abancane usenganikwa bo-andi noma kodwa nje lokuhamba embili ukuthi umfana la kakhula khona akube nethando nenethedeka lamhla sesikhuluma sekunetinzanzana hey ndzaba lematima kakhulu lokuthi akunabani sikhuluma kunemakhaya lokuthiwa aholwa abantwana nezinto kube ngesingisi child headed homes uyabona lokuthi lesimo vele silikhulu kakhulu badlani laba baphila njani batabayini batawufunza nemkhiba labe bangabayenti kube lesimo bezivuma no sitawuthini ngoba vele kufa naku nje lokufikile eminyakeni emithathu lendlulile hayi kwasihlolela manje kwasihlolela laqoba lavungula kwasala imbokotho nesisekelo sithini welasi mlaleli sehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sibuka indzaba yebudlongdlongo lobukhona indzaba tekubulalana kusolakala ukuthi indzaba ile ekukhuleni ukuthi lo muntu utelwe anesimilo lesinjani sinalathwala la uyachaza ngisongcondo ukuthi mhlawumbe lendlela akhule ngayo lo mntwana ngendeka ngikolo kumphazamisa kana ngqondweni bese sonke natinto nathi athende ngisho sekamdzala angithi nje mnguni kulamagama leso sebenzile ekukhula ukhuliswa kufike kube nemehluko lapha ekutheneni na ukhulisiwe ushiqilelwa lesimilo ushikilelwe lenhlonipho lokwati nekwatisa kungako nangabe sekusepitikoti ngifuna kuphakamisa lesandla uvukela ukuthi akusiyo indlela yokuqatulula inkinga ufuna ukube khona emagama lo wakhumbulako umngoni kube khona tinto lotikhumbulako ngane maswata athi de nesisho sawo indvuku ayiwakho umuntu sengibani lo njinje lokho namhla wathi indvuku yekukhenika umuntu yeah
Qoqe nemlaleli ngoma uthi umfundisi uyiphose bandla sindanjani singemaswati kunayi sumansumane naye. Inombolo lethu ke 24061010 ukhona umlaleli lo selayinini asikwembule ngwane ehlelweni sawubona. Baba Mbethe phansi shiselweni sikumukele etule mbabana. Noma kanjani abantu mkhaya. Uthi umuntu kwesicala nje akakhothe livesi live laNkulunkulu lokuzaga 22 verse 6 lithi khulisa umntwana ngendlela leyo bangeyakhe. Lokho uthi ngendlela leyo makhela impilo emhlabeni lichubeke lithi layawuthi lakasakhulila ngasuki kuyo. Lokho uthi layawumela ukuthi ahambelane nayo ayithambe ayemukele emhlabeni nasempilweni. Ukufake la kuye ukuthi akwemukele voluntarily izinto akubone vele kusimo lesikahle vele. Uthi umuntu bangathi vele bantwana besingabakhulisa ngaleyo ndlela sibe nabo kuleso simo leso bese kulendzaba ke yalabathathele kumcoka ukuthi utibute kwekuthi ngibute msasathana ukuthi ingabe vele niyafanelana imisathana nje nekwekuthi ingabe vele usesimeni lo msathako sekukwemukela inwena nawe ngabe uyadivela nisesimeni sekumemukela lempilo yini ngathi ihambe isikhathi lesinganani ube nako lokho kukucoza nje nekukwathi ngaphambi kwekuthi nithathane nalomuntu kuyenta lezokuthi lempilo yini ichubekele phambili kangcono zivini. Siyabonga kuBaba Mbethe kukhona lo ngakuphawula. Uqinisile Baba Mbethe. Uteka yona ukuthi ningakathathani imbuke lo muntu wakho ukuthi utakulungela yini. Tikhona indlela tekumbona umuntu ukuthi ngeke kulungile. Ubuka lesimilo sakhe. Ubuke budlelwane lanabo nebakubo. Ngoba kukhona letimilo letikhulu ukuthi ungambona umvuthu unesimilo lesigwegwile. Labo bantu labo bavama uthanda nje emangweni. Bathanda nje kakhulu. Niba bathene nenhleki la khaya bamthandzani le banifina udiveta umuntu la khaya ngoba vele ngeke ukhona ngathi kwenta sketch lento yesimilo uvele nje kudivelele le uyakhona ngoba bahleki naye isikhashana kodwa nele nihlala naye niyamati ukuthi lo ulicili lo unyamanga uvisana buhlungu athi sakakuvise buhlungu ende ngathi kodwa akakwende wona. So lokho ungambona umuntu before nishade ukuthi lona kungani angevani abantu bakubo. Enesikhathini esiningi abo bantu labo batakujasi bayangiloya ekhaya banemona nabo. Abafuni lokuvuma ukuthi ngimlenkinga. Kwesibili, umfilo osebenzisa tidzakamiva uyingoti kakhulu umuntu loyo. Umuntu loke washada amahlandla amaningi. Uyakuthatha wena kumbe noma niyathathana umshado wesihlanu kuye. Bonke behlukana nabo. Lokho kufanele kukunike insolo ukuthi usole yabo kungenteka ukuthi nguye vele udonsa abantu laba bahlukubeke kodwa kusene kwendeka ukuthi nguye bahlukubeke. Fundisi shado lesihlanu ngibambe nje lapha ukuthi hayi ukuthi ngifuna ukonela abantu simelana kula kusebenzeni nebantu kuvela lento lekayishoko praise la uthi athi amadoda avama nobana asisazimlaleli usilayinini imlaleli sehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sikwemukele ngwane sawubona. Siyaphila baba njani wena ngibale sikhuluma naye? Kumathamsanqa Mathonsi. Yebo Mathonsi. Yo hayi. Ya, angasho singayithala ngathi. Yathi ikhulu lenzaba. Mina lengakusho nje ukuthi uyabona ubeze kuyangami. Lokukhuliswa ngumntali munye. Ngasho ukuthi kuyasifaka sandla. Le enga lokuyakhako lapho angiyazi ukuthi iba kanjani and ukhanda ukuthi ukhuliswa ngumntali munye nangabe nje unamakwakho ubone bamhlupha amakwakho ngendlela legakile and ube suyamangala lenkathi nako kuyayakhe lokunye le ngicabanga ukuthi kungaba yisolution and kube sizive semaswati imfundisi besingabuyela emuva mina ngomncane angisulokhulu kangana kodwa ngathi eswati sethu sesihle ukuthi umntwana nje akasiwe umntali munye
yena nyalo nje sesikhula umfuso uyadiphatha emfundisini mina nje la ngibona khona nje abantu labalalene emini ebaleni sibabuka ubuka silabantu laba nabangamithisa nabatawuta umphana lonjani bantu abesikolo ababhema endikweni babuka uyabuka ubese uyabuka lesive ke uyabasive lesikanjani ikhulu umfundisi kubuhlungu angathi ukuthi ngingayiyangithi kodwa nje awu na ingoma lengene ngathi ngaphandle kwakho malondwele awalikho lenyelsen ngiyabonga siyabonga kumathonsi yabona kubuyele emuva ngadi lokuthi sengagibela siphi isidududu ngoba kufuna sithi inkwe ngabe sibuyele emuva singatendi singashaya step simelane kunento lofuna siyivume emaswati athi akulahlwa mbeleko ngafela lena ifuna luhla ifuna luhlelo ungaja ulungise njengoba sihlanyela nje silimo kude simelane lo wake wathi ahlanyele namhla kusasavuka uhlola athi yamila yini uyadi ukuthi lendlela umdali lakhe ngawumhlaba nakungena imoisture kodwa sithi umswakama itawumila lapha nje nasingakho iprogram impela sitinike iminyaka na 5 to 10 years ngoba lokunye koniwe ngithi bandali lokunye konakele bantwana kodwa kukhona lapho singahlangana khona noma ngeke kubele ukuthi ngamashi kodwa impela ngaqisha ngithi emashumi lasiphohlongo ekhulini singamzuza mbethe ucaphuna elivesi daka 22 khulisa umntwana ngendlela la utawukhula bengiyo athi noma sakhulela ngesuki sekunalo mkhuba ukuthi sibatanje bafucele batakubona bothishela lesikolweni sisuka lapha ku daycare bekwekuthi so mixile ke umntala uhlole cha batamkhulisa umntwana uyabuya inomntala aqhubeke naye ngoma siyafunza ngaMoses ukuthi wakhuliswa nginina wasuyathathwa ke soya esigodlweni kepha ke noma afundziswa tindoda lapha esigodlweni akazange akhohlwa lokula kumunya kumakela ukuthi mina ngingumHebheru mina ngisho sekahlela iminyaka ngemashumi lamane lapha asinoma sekahambile azange akhohlwa ukuthi mina ngiyini uyaqhubeka inomntali noma usolusi hey batakubona bothishela lesikolweni uthi izinto lebaluleke enkulu kunento letimbili letibalulekile le ukuthi umdali luhlelo lwakhe luthi umntwana ukhuliswa umdali number 1 bese kwesibili sekuba ukuthi lo mdali wanamuhla uyadi yini kuleli verse lelicashune umbethe ukuthi utamkhulisa njani ngoba uthi inzindo lethi sekunema childhood homes umntwana so unemntwana senza njani ke lapho ngoba nalabatali bayisaba nyalo kwekuthi batawukhuluma nalo mntwana bathini ngoba utafika khulume tinto lothi ngathi yamengama ngumsethu ngicela kusasa umlaleli sisehlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo asikwemukele ngwane sawubona lishonile baba ngibala sikhuluma naye good night Mangibuka nje ukuthi nje angishe yale thuba lokuthi ngikhona isiphila njengemntwana beba kuphi boba benamake babe washona kancane kakhulu ngesimfowethu mabe bavela uhamba leso sikhathi angishiya kagogo
ayibencane Kabuhlungu angazi ukuthi mina nje so leyo lena iyangimali. Ngiva kuhlungu kakhulu msakazi kangangoba noma ngithi ngazama ukufuna umsebenzi. Umsebenzi enzelayo imisebenzi esikhona ngawufuna. So mawude imfundo ukhona. So ngiva nginale engayo ukuthi asisibeka ngamanye yaphindisela ukuthi kanjani ayibencane mna ngicela uthathe-ke na inombolo ke mfundisi into khona khuluma ngale ngasese inombolo ke 7602 7604 oh awuyisho mfundisi 7604 3459 iphinza toyibamba umfowethu 7604 3459 yeah so ngamshala kumfundisi ke mlaleli lusanza kuphuma angangibhasi akushayele angishayele ngoba kuyenteka leli ukhanza ukuthi nawe ude elama minutes sekulohlelo mlaleli impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sibuka ke indzaba yekukhuliseka komuntu lokumenta ente mhlambe tintfo labengake athandze kudenda kepha ke sebeyadenda nawe nje umlaleli nyalo uthi hey nginebhlungu bengishayo ngangisheka nelithuba lokusho ukuthi naye nangangathatha umuntu lobhlungu ngindeka nje athiwe sekasenqingi ngenhlanekela sekwanza nayinvo ibudlova kubantu abathatheni kanzi lento isuka lapha emuva lokuthi lo muntu yena akatholile lithuba lelitholwe ngilabanye bantwana yini longayisho make engasathu umlaleli ngiyabonga kakhulu lengakusho kuye umlaleli ngicela kumncasitela kakhulu ngalesimo lade khanze asakuzo ngiphindze ngibetele ukuthi siyacela ukuthi akasonzele atothola kululekeka njengalokhu ayithethe nje inombolo emfundisi umkanjubovu ekwelulekeni kuyadzinga lokuthi acole kuyadzinga lokuthi acolele nje wonke umuntu lokufakeka kulena ndzaba uthi ungakhona babesimelane ukucola bese iyakhona lengqondo ukubona embili uyazi nasafikile lapho acola khona ibese seyavuleka lengqondo ukuthi koja nyalo lokusengicolile kuya embili sengiya kanjani so yasitakala ke lapho ukuthola imfundiso leti tamkhutsata kwalani mhlamba agcina athole nane umuntu nje lothi mina ngakhona ukukuseta ufundele la umsebenzi wetandla avule imisebenzi yakhe abene ma workshop akhe umuntu agcina naye anciphetelekile uNkulunkulu uyakwenda ukuthi umuntu anciphetele empilweni ngicela kumukela umlaleli selayinini ehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sawubona mlaleli siyakwamukela ngona sawubona yebo sikhuluma nabani imali ukhuluma namabhali intombi yebo mtimanzi pamboloyi Nkosi yami ngiyakuhlela kuwe nakumfundisi Nkosi yami mali yami nginyanga amen baba kubuka kubantu abamale njengoba Yelikhaya sikhule nje ngaka umuntu omdala siyamathi nesizathu sithi sekhule sishaya ngoba iBhayibheli libula kumntwana boshelweni kanyeni kushiswa ngemshwana ngiyalo lamalungelo bantu abamali banjani basilatika ngoba sibanye malungelo sasamthila bakho yiloko nje akulahla amalungelo bekunene tawuyela libeni yakhe amen bathi 50-50 mbathi iBhayibheli ithi umbathi ungaphasi kwendlozi eganya kuthiwa 50-50 kuma indoda ngezihlale ngemkwathi esitulweni itawufuna sesitulweni itawubona ukuthi nikhwethise bani yathetha okwathi kuhlala akuphele lapho 50-50 bekunene libuyele lize njengasikhala amen siyabonga kumtimanze lo pambulunye uthina no indzaba yemalungelo aseseyibukwe ifakelwe emafalkiki ngicela nje ukuthi ngithatha bemunye bese ke sesiyaliguquda hlelo impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo asibe nawe mlaleli ehlelweni sawubona lishonile baba ngibala sikhuluma naye Bamkhulu. Yebo baba. Yebo. Nami ngifanele izivane. Waye ngivumelana nani konke lama programs nama lessons ukufundisa ekhaya abantwana nathi sinebatali sifundisa kodwa ukufunda. Athi baba ngichatha command. UNkulunkulu umntwana uzithole nje la uNkulunkulu. Ukhanze bafundise ubabela baqoqa. Ngana khanuke aphise yonke lemfundiso lempilo yelise nemini bese umntwana lokhulele esibhodini wakhuliswa ngejwala wafundisa ngejwala uNkulunkulu akhiphe umnwalo
noma ufunda nasebhayibhelini bonke uNkulunkulu abeke basebenzisa imisebenzi yakhe kaleka kwabo nje akusuke kwemishado kushadiwe beqotho benemasiko esilungile noma esiswati noma ani badaleka ngaleyo ndlela kodwa uNkulunkulu abasebenzisa ngalo msawakhe sibobona sometimes ngoba sithethe ngokusuku ekugcina abantwana bawubanje basobhanisa ulwasesilwana ngabona sofeza lenkonzo yakhe wakhona nje mina asiwende ama-progress but at the end sawuphila amen siyabonga baba ngicela usho ekugcinakho bese umfundisi sovala umnyango. Ngiyabonga kakhulu lengingakusho nje emaswatini ukusho ukuthi abantwana sibakhulise kahle ekhaya la sihleti khona asiyakhele lendzawo lesihleti kuyo ukuthi wonke umuntu ahlale angilophilile engcondweni angilojabulile lapho labane kugula lukhona engcondweni ngabe ngohlobo lokungiluphi khathateka nekuva buhlungu abede emtholampilo sikhona sitabeluleka. Kodwa ningophindile uma khona lo ngafisa nje ukuvukela kusasa yathi ngifuna nangimake bakhuluma eredweni. Mina la ngisebenzela khona kusemaphoyiseni emakliniki mina ngisebenzela clinic lesembabane ngase St Francis. Oh la Mfuleni la station maphoyiseni zaMfuleni. Okay ulas simelana siyabonga sibonge kubathathu bethu kusihlonipha kubana sehlelweni sibonge nakubalaleli kushaya unangi logcinako nawuhlala le emakhaya emandisi wakhe Mfuleni kodwa kuyendeka nganye la sithola imvula skipet bheka la khongotele manje awunaso ngokukhongotele namhla bese utawuhlala ukhongotele ngoba lino ngemalanga nemfuleni welasi laleli ngalawo asishaya silibekela hayi siyinzima singala eminyeleni sanza ngena setawuqhubeka nayo asibambela kwalomuhla lohlelo luthi Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo ngemvelo kaSimelane besinemfundisi babe JV Mazibuko nalathwala lothi ubuya lapha ke emaphoyiseni bona basitana kulohlangothi ke longala engqondweni ungabavakashela ke lapha ke emaphoyiseni la ngabuya eMbabane na udlula nje ledlana ubeke kuwela lo mfudlana nasithi semaphoyisa ngila utabathola khona kwalomhla sikuvalelisile usale kahle. Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo.